Apostasy and Intercession, or say Chirisane Odima. Abusiafo yebema mu akwaba na ochi asako apro abeto yembio kote munyara yene wisia Exodus ehuma no Israelfo akwantuo otufiri Misraim nkoasom mu ediko boshe asase no so emusua hunu na sambre yene wo esia ye adusua ne bebre na ochi mu no yebese ne wo hwe ne etoso dubako no atifi asem no ose Apostasy and Intercession anasa Chirisan ni Odima yeba sesia you know, and the one to me and you can papa, and the mom quiet, and the manana. Because them say, only Yameka no need, you know, more discussing. Ibiana, I had a cacra. I say, yes, Abba, now Oko. And they, some penalty, most quite done, you have been enough, dear. Or Papa, over dream, no be more because there's something wrong. Yes, who be one on a window, a military status, no, all the men cassa. Abusia for yebema munyina akwaba edencha sonko so edema munyinara na fe yadamwase sonko kwan so se debiara da so mode mafidie edeto London Ghana memenda kwan for Sabbath school na fe chosemu empensemu se ne medi kankai no kote munyinara ye hwe the book of Exodus na achimu no ye hwe adusua etoso dubako maboafo no aye krado enchebia meyi omudi achem na fe ya hwe yen addition no balance na me nkutie anwum free singing man for home races ya Ose, ose, ose.
Mufa enichi, mufa rusi, mufa ose bo mana kwabo, ose mufa enichi, mufa rusi, mufa ose bo mana kwabo, aye. Wodia sunjena, wodia yarisana. Odin kwachi na minya biara menumbio mufa nichi mufa rusi mufa osebo mana kwabo ose mufa nichi mufa rusi mufa osebo mana kwabo ai wonderful yɛda single man for ase enwuma mu dia be di edition animu ɛde amaende na mamemfa aside mu ɔde mfa matre BN Ghana TV na Hope TV Ghana sa adwuma ko mienu fa sa adwuma die ehwiti etra ɛkɔ wiase afana nyinara na se ne de biara yɛyɛ no ya nkrankran na boa so mu mfidie mu mutumi yɛ de ɔmo yɛ se wutie yɛn wo hwɛn na se wo emmoa bia opese ɔde bo ma wɔn number da yɛn foni nani esra fa na frɛ obɛgye so kakra bia no watumi de aboa sa adwuma ko mienu se wo hwɛ wo YouTube nso na ɛnɛ na yɛ wo first time a wo ne yes addition ya yɛsrɛ sɛ obɛ subscribe to your channel no na afɛ wo de won sa mia dɔma no so ɛkyerɛ sɛ yɛ sa video we a won so wo yɛ first a won sa bɛka sɛne ya nkrɔfoɔ nya video ana sɛ nya video a wo so kɔma nkrɔfoɔ no yɛ de nso ba na nso a wo so akɔakɔma obi enam sa yɛ so na onyankopɔn asɛm no nso atimi atre akɔwiase enyina ma wie ni sa de a ne na me fa sa akɔnya esi na afei abusuafoɔ mu ne mo video mu hase ne ma yi o ma kyerɛ mo na ya hwɛ yɛn adesua ene mo media mo sonfo Bismarck Mensa ene nyankopɔn adom me wo Foster Twum esa ka me ho wa ase puni Foster ye mo akaba yeah me dase say ene so watimi aba me call manima sister Agnes Techen so ena ete wono sister age ye mo akaba good na me trana me call manima openi Harinti mun so ena ete wono Harinti ye mo akaba. Yeah, near Bismarck. Good. That's a sentence you turn for what me about now. Fee me call a tono elder hands na Samoa and a tono. When he has a mockava. Yeah, great. Who I check a crack. Great to be back again. And that's the same when you know my Japanese. Na my bassy and for distance in fama ya tea for any na humbrasimu. Baby obia no be still trust in a fe mama hands. A bompire dear my. Adolfo my mompire. Yenyame therefore yensre gya nokwafo yeda wase ebraso bia se wode won nsem a emankwa na ede yen ekoda nkwa mu ma yen umma yehye mu se yenso ye begye nsem afiri wo nkyɛn yesro ka bi kyerɛ yen kasafa yen mu na umma yiti yen wo wiase afa na nyina nso ona masem yi so ama rekyekyɛ nsem bi aba ama ntiasie bi nso aba wo wasem mu na onam so agye wo ma nyina kire yen di wo nkwa ngomanum sasem bi be free ano a emfiri wo awurade na free yepemu a yesro di kan fa kyɛn na senetene no ma yen na yen nyina wi a
do wase da enam yewura Yesu Kristo so ama wo yedika da wase fi sɛ wo bɔhyɛ yɛ no korɛ na wo bɛyɛ ama yɛn yɛbisa wo nyinaa wo agyenkwa ne din mu nti amen amen good yɛdusua no mfa adum pempenso bi a no kwasɛm sɛ ayɛ de pa last week na yɛhwɛ after say Mose akɔgye mmara no afi details of mmara no ne ɔkwan a ɔmo mfa so mfa mmɔbra no yehu last week me hu say in fact wo hwɛ mmara nsɛm a Onyankopɔn ɛde ma Israel for na ewiase nyinara the fundamental law of almost every nation in this on this planet no a fariban embra fariban if is embra no that's undeniable obia fa bibia ejigina trust them atro at all that in fact we should adusua yesua niema nyina in fact shifting cultivation land harrowing and it's an money nyina yesua so nyina na say we trust them long time Onyankopon aye mmra se ne ye do afu kurampo na yenja bi na ifiri ho a yenja ma asase ne bi and no na fe yensambra those kind of things na say e was sa niema nyina mto hwe a ewiase amambu a yebu nyina no indirectly ye fa mmra no efiri trust mo adusiana se wonya ntie na wo YouTube channel na obetumi akọ back lesson 10 wo ho obetumi atie na fe what me ne akosene because this week no you move to another level of our lessons or say apostasy and intercession and then say actually sign ni odima yenhwe yenka abosam no ewo Exodus chapter 32 31 and 32 no Exodus chapter 32 verse 31 and 32. Mighty Eradiasem. Na Mose sanko Eradi nchen koka ase. Oh. Boni kese na amanya ye. Na waye sika anyame afa. Na afi se wodi won boni no becha. Na se entisa pepa menso me free. Ongoma watwe no mu. Amen. Amen. Great. Yekoye ni muno sanka bosim we beba and we will touch on it na fe yahwe ne faraban. But ma hwe babia apempenso edition na ababedru. Moses a free Israel for no nchen akọ spend 40 days ewo Onyankopon nchen wo ebepo no so. Na BBC ye to the surprise no omo ana Moses elidi omo Israel for no nyina akwakoye sika ehun no kwasem se wo hwe nsankyerene ahodo a Nyankopon aye ni nyina achi wo hwe suahunu ahodo nyina achi na afi wo hwe anwawade ahudro nyina achi no wo bebisa se adenti na Israel for yi ebekwa akoye saje yi no kwasem se ansembisa bebre ana ewo ho se wo beka se so Israel for no Nyankopon na no mu nyante na se yi enti no mkoye sa niema ya na se wonsu ahunu kunini na omunyaaye no antimi antra omumu ma omu ankasa omu tibia sa adboneyefo no atimi abunkama fa wonsu ahunu bebre omu ne Nyankopon nya ewo sa akwantwe yi mu ana se ne Nyankopon ayama omu na omani anso ena manti within the period of 40 days Moses enu ombetimi akwakoye ohuni bi ababehye Onyankopon anase wonte ase ewo Onyankopon emu no ena enya nwie mudi anase obesa bisa say anase omo ye simple ungrateful anase obesa ka say enti wonwire na afisesi ana anase obeka say Aaron na Moses di na chijaye no ena wantimi anye kandini papa ene mo koye sa na na nsembisa bebre wasa na mu yi but whatever the reasons are no ye ba be komu na ya hwa adusua ayansi betimi asua free sa ni esi e wa hase no enti maboafo no ebeboa na fe ya hwe se ne esi eko enti de edikan o se failed leadership ya hwe nsembisa ahodo ya bisa na ya hwe se betimi anya anu yie bi nso ewo ne yeba be koyimu a yeba fire nchosem no ne ahwe Exodus chapter 32 1 to 6 no yenhwe asemo a ewo ho Exodus chapter 32 1 to 6 no right Chere say na hu say Mose ache na unsan free biposo emma no
Omano boa won ano ba Aaron chen bese no se soroye enyame mayen na woni yen nim ifise Mose yi obarima okoyi yen free Misrim bae no de yenim ya aye no ena Aaron ka kire won se muni sikanka ewo moyirenom ne mo mabeni ne mo ma ema asum emfamreme na omano yi nyina yi sika nka awon asum no de bre Aaron na oji won sem na ode pay ye na oye no nantwie a wagu na waka se Israel yenum ene wonyame a oyi ufri Misrim asase so ebae no na Aaron hunu se woni age hono osi aforibuchia wo nanim na opai se ochira ne Awurade afahye na otua ehima bobo ohye afodie ene asumdwe afodie na oma no tena ase didi nomoye na osore groye amen atese se no kai no emu da hokre hari edi mfuni ni anya no wa hai Moses ko 40 days okoba ye no Aaron de wa ye ni se ye hwe sa disyen ya na it se bia sini na wo hwe na wo hwe aka se ade na omutimi yesa ade no but ye hwe ni ye pa ayete se omomres na yeso ye mres so den ni timi ya adisua be ni yenya wo mu a ehun se den na yeso so senke obi su twa fumfoni a kire the next generation aga se we musu se sen no mu hu no a o man gnd a omokoye sei ye her story na Moses nyame frɛ no ma ne ne ekɔ Mount Sinai ehona so omeje 10 commandments na okoye no 40 days 40 nights say Israel for no de na wa ma mo pa baby Moses de na o che no ka no hu because na say oni nyame kasa no ne de na mo discuss na na aye de kakra but na Israel for no de omo pe a visible God and I say nyame omo be hunu meni be hunu sana disuane che say sana na ye omo se o ye pe nyame a ye be hunu a ye pese ye som no su hu se ye som no na yen kai so say omani ehu abosonsum bebre wo Egypt nti omo hu se de Egypt fo no so ye nti ano so me yesua e ma ye hu se nneoma ye ma hwa na se nneoma ye kan akasa hwe no ehu won senso e wo yeso so yes ye hwe nneoma ye hwe nti omo hu sa nneoma no omo se na se ye cry bitimi aye bi but all these disbelief in nneoma it starts from one person and I say one idea I say na se ye cry bitimi aye enti omo ye no omo se Aaron yen free run na he so be ya na de ye na ye ntia se ne se na obi a we leader pa wetima ye nwanwani bi nwasem bibre e free Egypt abedu ade e dey na ultimately falling into such pressure but de say kai say Aaron ebia no usuro se omodoso dodo onim de bi omo be so omo be ye but ni na anya excuse but we give you into peer pressure and answer the pressure Israel for omo de ban so no ben kai so ma planning says an ye pese we onu kwa no ho e bia san no my omadwen but the say kai ne say we your a leader now you say we nyame adwuma these are the things that you should be ready for say no matter the pressure no matter the popularity of idea de beba wo nim say enye papa winim say nyame animo no enye papa ade bone no you should not give in inti ho na additional chair say this is a failed leadership na ye hwe additional ko echi kakra or say Aaron did not capture the opportunity senka omode ade bae no nanka yen cry opportunity anko betimi di nyame nkrofo no akọ ekwan a esenka omukoso nanka by the time anka Moses be ban crap or nanka ni ajeba one take that opportunity instead no crumple when the pressure came for obonsam ejuma to continue enti sanebano na kakra medeka Harry de ho in the field leadership no ne say Aaron did not fail one day nia
who Aaron the one say enye dakro na or the failure. Because the same Aaron ye wu Moses no e panin. Moses nkura bremu miracle nyame fa so di yi no de ne si pono so ekosi say 40 years later onyankopon ma na san ko kan ne ho a obeye ne spokesperson. All the plagues course so Egypt na Aaron the spokesperson a okanti onim ne na esi. That's right. At the back of Kremwa fashion na omuye ni na Aaron ka ho. Pukoko na chi omu wie ye no nyomo omu so aya Miriam de buy na Aaron so de ka ho. He knew na oyo obi a onyame ankasa kra no ewo ni mu arehemu se Moses ni hoi de ono ene besi na nan enunti na leadership mantle no because obviously ono na any spokesperson yen kai se Moses wo no or the akora bi kan ho na na friend Joshua but one for Aaron and kan ho at that time because ata no nya spokesperson but oja no ho se nka onhwe wo man no na ye de no feli se ne na Harry Chechiremu yi me momu de misua na se mehwe Bible no mu a ne failure no maybe was based on the fact to say as some many times no you're envious of Moses ne brother ye kai say dru baby or no one ni sister eko conspire against Moses say enye wo nko a ena nyame timi kasa kire me nso nyame timi kasa kire me enti na ohwehwe opportunity bi say so when I will lead in Obia the Moses me na me spokesperson so all along you cannot see the people come to Aaron directly so mbeba na ho na say oh your interpretation but also per se onya that leadership no and this is say the Moses na koche na wo mana se nkrofo no de abade a say nyame foforo yi a ye yi eye me na me ye Moses adwuma no that's right enti adofo ne me pese me ka esiso ne say ye mmiremu no most often than not your leadership no e faili when we begin to be envious of other people power bi obi kuta tumi bi owo leadership style bi okuta yen ni bi no na ya start ya den e wo ne ho na ya dwen ya yen say anka yen ye pese ye so wo no enti say opportunity bi koba nominating kosi na bibi anya we just present ourselves knowing say e bi cross ade en kra yintimi nge asori aye we nka Nyankopon ye say obi aduma chede no enye den complimentary but abedane competition enti me who say na Aaron or opportunity be to do away with Moses na nko mo nyame foforo a afedie onu mumma beye the leader for that particular era which was the failure. All right, me that's it. Okay, and kaka me dey count penifon say failed leadership no so compromise here with their demands so into one firm was Moses equal was winning near Okudmedia Okudi next nka o ye firm emomo twen akwaye say Yesu aba na oko enei sabe penalty o Moses ekoye no sa ne eti Yesu aba oko empanifo e kire niam bibiri pressure the company force no eso mo ye firm na mo ma ye hu good from bad that's right or right from wrong okay na se de be ya bit ma trans asumdwem na nyame ba etimi akọ yo me that one say then it's a big lesson am I say if you narrow it down to your dispensation you are bia na wo hwe na wo the same similar situation leadership position wani abre leader bi anase wani abre adwuma mu wani abre wo pese wo nanka position bi wo nanka wonya enti saade no wonye no public ba hye wo mu enti wadwen ne se de odi anim bibi kitua bi nsi na yemfa wo mbehye ho you are heading towards a failure. Don't always think say you need partner now be sure you be a successful leader. Sometimes that is how we think. So we be the anymore. Na ye subordinates no. Ufi so wo quality be seen no. Ufi say me kura metimi aye. Ended you by show mu but you are looking for an opportunity. Uche Aaron there we are. Utimu say na saade ni hyenu mu nketen. Nti say opportunity ni presenting ho na che say e wo say because uche ni suan hunu nsankyerene awodo ne ade you couldn't have easily give in like that. So we need that kind of one habo bibisa ewo mu a ebe ya den se obese tibia na wo situation bi mu wo adie bia de fa bo apeni no why na Nyankopon ka se eduru so a
then you can be a successful leader. But one kasa pray one here no want me anye successful. I can see that element no e wo area mu a want me angina amanyankopon. Madam was say my yet na sama afi yen to asne ahuni sem ne bone, idolatry and evil no so yen kan bibi e wo Exodus chapter 3 32 verse 36 no yewia ye betwe bibi so Romans Exodus chapter 32 verse 6 na fe yenhwe Romans chapter 1 no 22 to 27 yenhwe ansama yen kan ni mienu mom na fe yenhwe ne be se ne be ka infoni etwa kire yen wo hono na otua ehima bobo ohye afodie ne asomdua afodie na o man ne tena asididi numye na osori guru amen good na fe yenhwe Romans chapter 1 22 to 27 see wase oye nyansafo no odane nkwasea na wasatra onyankopon na wasatra onyankopon ompro no eni monyam ye onipa opro ho ni nseso eni noma ne ntoteboa ne muwa owiade enti erade nyankopon so gya won ma efi won akoma akonomu se womobo won nipadua adapa won efi se osisa onyankopon no kura no gi atro na oferi na wasum abodie sine na wasum abodie sine obaade wo hira won da yinti onyankopon gya won ma eniwu akono na won ma de honam fam akon ayonkofa ye bia eye ne kwanso no sisa de emfa ne kwanso verse 27 sa ara nso na emerima gya woni oba honam fam ayonkofa ye bia eye ne kwanso no ma won mfefo emerima ho akono dare won mu na emerima ne emerima ye adapade na wodi nya akatua ese won na da won aramu amen yeah foster yen show the see yi ene de na Paul chokoma Roman fo yi sana yehu ne link anase ayonkofa ben na ewo wa hase direct link pa because I abosonsom ayade anyakopochi because the first three commandments no also can efa ne ho against abosonsom yeah ana mo prayer na Aaron aye amamo unse kan ka bosem na o say omo presi Aaron say omo Moses ko into nyama into munye idol bi no oni omanim so fine Moses ko munye idol Aaron aye ana mo grow na Mosa idol no mo grow na Mosa no Moses na odi manim no okasa or smell it or affection or passion or like or feelings or senses ni na bi moye we so ontimi kasa ontimi nyahwe ana mo so mo kuso ene kasa ana Paul kasa moye kwasea because mo dane obi a otimi kasa that's right obi a waya nwanwade amamu from Red Sea not even from Egypt through the Red Sea abedu na mo say monye obi a otimi kasa that's right no ni monim enna mamu ye kwasea enuti nyame ehwehwe se ma ye change no emfa koye ni creation ono no abo ade na ono abo ade no yesun de oboye aja ono enso ye kwasea fo sapepe enuti ana nei sapepe na Yesu nyame say yenye ye wo biase mu enema bebre na beko chewa maye enema bebre na beye ohawa maye but ya ntwe nyame anhwe nyame animu a ye beye ne semfata isa so bonsa ho den obe press yen say ye be sesa Nyankopon na di aba ne nchen because ono bosom no ontimi kasa bosom no onye hwe ne mo boni tumi boni bi ene be wuro mu a
ɛde ɛkɔ ɔsɛ mu te sɛ yɛ hwɛ yie na yɛni na hɔ yo medas maybe this am 115 verse 4 to 8 and for the first can say when I honey ye dwetɛ ne sika nipa nsa no adwuma ɔwa no na ɔnkasa ɔwa ni ɔnho adeɛ ɔwa aso ɔnte asɛm ɔwa hwene na ɔnte hwa wɔnsa ɔmfa nka adeɛ wɔnnan ɔmfa nante ɔmfa wɔn menewa nkasa wɔn a wɔyɛ wɔn te sɛ wɔn ara obiara ɔde ne ho to soɔ no it is said na ɔkana me pese me read na me start to okay ondeni wɔn just me nyame wɔn honni ɔwani wɔn te asɛm na yɛ nwumpa titi na yɛ to enti onyame hu yɛ mɔbɔ so wow na yɛ show sɛ wadam for na me si mejimi na odi meti de wa odi meti bo wa jimi chen bia enti ehwe yɛ mfambra few. So in what ways do we ye be yen kwasiafo in this direction okwan ben so na ya setena mu ye yen kwasiafo in this direction a yesum yensum obade no no so yesum abode no yeah I mean say the main point ehun hia pa ne say ojeje sika enka wa no nka de na so de ye ne ewo nani so dada e na ode ye enti the sika nantwie ba no a ode moldu ye no Egyptian god Egyptian bull god a friend Apis and as no musan wo cow god bi and so friend Hathor enti ne wonim na Harry e kind of first no Israel for they have been exposed to abosonsom for 430 years enti ne omunimu no enti wo bisa say den na ye betimi dia ye sebi kwasiafo on say it looks very old to say na ye beka say ye kwa konane sika bi na but e wo hode but it's not much say if you see nipa wo hoyi dodo no because you can say ye ni abi so ye di enyame ahodo bebre esan say na Israel for ne omuhunu na omu person omu ye physical adienti no omu de ne omunim ebisi ho yen so ye mu bebre sabi nyansa dodo a ye feel say ye wo asi nyame abedane abosom ahoni ahodo a ye kotosom obi wo ho a na japade ahodo a watimi ayo eye ohoni a chese ni bibia na wire nyina mu na hye nimdia a owo ewo ade bi hu certificate ahodo a obi abo enkasa enye o ne ye kan nyina ya ade papa o but certificate bi a ekuta no nti no kese ubie wano na wunduru emeritus status no a all the men kasa enti there are a lot ye mu bebre kura no enyame ahodo a ayeyen eye se ye kwa kopem wa bi afiri ba bi a emfiri obo ade yakopon nchen enti ye de enoma ahodo bebre asisi ye ho a eti se Israel for na ntwe be yai because inyese kwa efitin ya na sika na ntwe baba omutim ade no mwanye ka ade no mwanye ka etia anase wo mwanye wo because an abosoma na ewo Egypt omunim no eno na omakari no mwakoma mu a de abeduru sabre no enti o ka kire yen se yen so no ma bebre ho we are very much exposed to and TikTok eye bosom nipa bebre TikTok eye bosom because ene ukọ so a ade ankomu ye ya nka emeboa yen no yenuanom panimfo ma panimfo ni mema a mutena so bodua edi atem sebi normal ye di wi asese ye yetimi edanda ye hu yiyi ye ho sebi omonim ekire ni nyina no abosoma hodo a obonsam de aba wi ase mu a eyi yadwen afiri obo ade ne so we need to be very careful sometimes asore kura no do ba a ye de wire hye asore num ene normal bi a yenim esen nyame Yesu Kristo no wo asore num no it becomes a god to us. All right, great. Me da say yen to aso na fe yen hwe corrupting themselves and as a resay won ho no yen to aso yen hwe Exodus chapter 32 7 and 8 no. All right, yeah, enti radio asem na radio ka kire Moses say sanko na wo ma wo de won free Misrim asase so bae no edi asemone wa mane free kwana me kire won so waye nantwi ba ogu na wasore no abo afode ama no aka say Israel yenum ne wanyame a woyi won free Misrim asase so no bae amen yo sister ge yen show onyankopon aka che Moses on come back no atwa de asi wonachi mfoni de akere no de ni hu no ha that's a Bismarck
almost say this a me the baby baby and paying for any kind I didn't see a ban sir if you say on your coupon no you or free Egypt or dear Moko Canaan Bible trust say why to say omokunu our mawa no I feel the almost if you your coupon in change yeah I had to say you'll be connected to coin now what Johnny how be when I feel dear or Papa my dream no be one Rebecca say there's something wrong yeah na said the bema na the unit so tia me did say how near before be shame into Yakopon na o say Yakopon jealous God in the didn't know no de mamba when we dey baby boy yeah but you for can the one kai na fe dem say oh na on kasa na yem nyame no say Moses and Sanko enti na enipa no omo why omo ho e dey free Onyankopon ho na ye deny ya chese omo yi na ma eye ya odwuma ho nti ase ya ye kind person Israel for pa ye to ya kasa asem se anenti na mo yesa Ezekiel ka enioma bebre omo ye na fe dey say man omo suma tamus just a tamus no ye fertility god enioma bebre say e me man no omo adrodro ho negu Onyankopon sorry fie na omo ginagina ho na omo hye enioma wo Onyankopon sense Onyankopon aforibochi aso edi ahoni ne niama amachese etiwade ne niama bebre a Israel for no efri se onyame yi omo nyina omo yesa na se na susu na idol worship ni se we for Onyankopon e kira wo so mebi fufro that's right intiminu mienu ade bia eje ye mre ema ye de eni sisu na ye ahoni na maye inti se minu mienu se ya nyame asema ehia ye ne endi nyame asema cha definitely bibi be hye ho that's right me say okwa se boni obi so na so utu na so mfa bibi ancha o moko 7 times ya na ohoni mpo ne neba inti mia ye ka se na minu mienu addition body ma be brace about 24 of them making kan e be bre e bi TV show enronum and sandum ejamammo Christopher pornography never be video games never be bra ya de ato ho aye nyame ze yenso se antwe ye ho amfiri ho a Ezeki hono kaya osija for na so twen ba mo so se anhwe ya sa so twen amam prempren pa atemu no nya Yesu Kristo ba na obefa ne ma ye nko efi se yansom ni asumi fufuro de sa bi fufuro ne maji ye sa bi fufuro ne se na me hwe ne ntumi nyime dia di so ntumi fo wa wuti me so ntufo ni ama de ho atoto zu dwe ni ama bebre ho de enioma bebre unnimu dia mentimi ne media minima dia etuma sabemu a me fa me bible a mentimi jatu okofa sade no me program bi wo hedu wona ma anhwa wo gina tete wo so o bible unfa o kwa asori na anfa wo phone na obesan yakofa ba o ka se anfa bible a obesan yakwa na enti yenhwe ne ye na honni modern na honni ni po hu chen titi dia de obehu se obi de bibia si ho obi mo betimi a prompt yes ba me bia me go me honni bi hye me mu a bisma ko hu impo na wayi matan enti yenhwe ne ye great me da se passe age wo de sa nsempoi e de abaye mobile phone ya yekita nyina adane ahuni amayen ayenyim yes and ye de no krampo de ye more dangerous until sometimes ye manyankopon so di yaw tise ne Israel for no manyankopon edi ya because hwe de nyankopon ya ma wa brabo mpempen so du ababeduru na utimi replace no with something na say ya pa ye nyina ye bi nti don't ever think say addition ye abstract and as Israel for asem ne kan ye nyina ye hye omu shoes ne mo bi ye to aso na fe ye nhwe God's righteous wrath no or say onyankopon tene ne abufu hye no well I can can some no ewa ye but ye be yi mu na ya kan na fe ya hwe nema potin aye bitimi akan afri na fe yesua afri emu na fe ya hwe Moses in reaction abra sade we esi esene osi react at the first no yenhwe Exodus chapter 32 verse 9 to 15. All right. Exodus 32 9 to 15. Okay, see. Na radi ka kire Moses say ma hu omai ahwe oyo mana won kwasen na fe ma me kwan na me bunhuru ntia won na me mene won na memfa o menye oman kese na Moses pa radi ne nyankopon chew say Ewrade ade ntina obu ehuru etia won oman a wode won ahoɔden kɛseɛ ɛne nsa a ɛdin koyi won Misraim asase so ɛbae no ade ntina Misraimfo nkase
adwemmɔne bintina obeyi wɔn ɛkɔyɛ sɛ olikokum wɔn emepo soɔ na wapra wɔn afiri asase ani san free wabu fihye no emu na mabɔne a obɛyɛ no enane enye wo ya ka Abraham Isaac ne Israel wɔn ko a wɔka wɔn waawo entamse wɔn sɛ mɛma wasefo adɔso sɛ ɔsoro nsoroma na asase a maka ho asɛm yi enyinaa mede bɛma wasefo na wadi so akosi daa ɛno na Awurade nu ne ho ɛwɔ bɔne a ɔka sɛ ɔbɛyɛ ne ma no na Mose dane ne ho esan free bepɔ no so na adanse apono mienu no ekura ne nsɛm ɔbɔ pono a watwerɛ na fanu watwerɛ so ɛha ɛne ha amen what do you see 15 no great sign start come from 19 to 22 no to also from 19 to 22 19 sɛ na eba sɛ Mose ɛbɛn nsraban no na ohunu nantwie ɛba ne asa no apɛ ne bufu yi na ɔto apono a ɛwɔ ne nsɛm no egu yi ɛma no bobɔ wɔ bepɔ no ase na ɔfa nantwie ba a ɔyɛ no de ejahye na ɔyam no muhumu ɛde pete nsuani ma Israelfo no nomai na Mose bisa Aaron sɛ ɛdɛn na ɔman ɛyɛ wo a wode bɔne kɛseɛ aba wɔn so yi ɛna Aaron ka bua sɛ ɛma me wura ebumfu wa wonim ɔman yi sɛ bɔne a na wɔde asi wɔn anim amen now finally 25 to 29 no 25 no say na Mose hu say ɔman no aginsɛm Aaron na ɔman no ene ye aginsɛm ama wabɔ wɔn ho adapaa watamfo anim no gina nsraban no etia ka sɛ nea ɔwɔ Awurade afa emra me nkyɛn na Lewi fo nyinaa boaboa wɔn ano ɛbaa ne nkyɛn na ɔka kyerɛ wɔn sɛ Awurade Israel Nyankopɔn esie nie momfa mo nkrantɛ mobɔ mo asene na montwa nkɔ na monsane mmra mfiri nsraba no nkotia na monkunkum moa mo nuanom mo nafonom ne mo afipamfo nkosi fasi 29 no na Lewifo no eye senia Mose ka kyerɛ wɔn no na ɛda no ɔman no mu nipa bɛyɛ empem sa ɛtotɔɛ na Mose ka sɛ moyɛ mo ho kronkron ama Awurade nnɛ sɛ obiara bɛsɔre atia ne ba ɛne ne nuampo na mode nhyira aba mo so nnɛ 29 I see great me that say opening hands yɛnhwɛ mfoni a yɛtwatwerɛ sɛ onyankopɔn na adwen sɛ ɔbɛtɔre ɔma sɛ Moses yɛ sɛ ɔbɛ intervene and this is what we've read so far nti yɛnhwɛ mfoni bɛɛ na yɛhunu wɔ aha se me da ase pa one of the saddest encounters and I say stories are a Bible mu Exodus 32 yeah in fact say yehu woze wohwe Exodus ngoma ya yesua ya a progression yeah omu sufre nyamete ye kwan ofa so yi omu de omu abeduru then na wo chirechire mu kura no 4 times omu stop here ya so omu duru Sinai for 3 months no Sinai so omu di afe e wo ha na ni nyame oye nyina chire wa free Moses ma before our free Moses no yenko ye chikakra na yente sa asemi ase before our ka se Moses emra soro ho no na ono anyankopon na mo adwira wo ho abekasa ma o man ni nyina atenene okay and omu nyina kam omo anu bo mu se ne waka bia ye beyo that is number 1 yeah until they heard God, they saw his glory in the clouds. Yes. At this point, you know, now you hear will be obesa who God is to them. And when you omo come ransen do no your friend no the gift principle no or the ma woman no say me mfa mamo just orally. Yes. But we dear me frame Moses abasoro me be man no ma mienu. Me be man no ransen do no maka akire mo no ne written version. That's right.
na miwia masan ama no kwan a won fa so enye ntomadan a me ba betena mumu. Yes. So the Israelites knew exactly what Moses was going up to do. Yeah, right. That is number 1. And number 2, and until Moses called, you know, all kono Yankopon ankyere how many days a wo kodi. But Bible say na we are na 40 days no na wadi 39 days. Nentia yenim ne say o say ade kyen no e na Moses baaye. Na omo aso nim say ade kyen a eye Awurade afa hye bi da. Wo mo be ya for the ama Awurade. So we have waited 39 days. One day mode twen amasa nyame afore da na aduru ama ne obeye no. You can't wait. Then Aaron did what he did. The infant free has say. Now Moses who ye no ne Joshua na wosoro. But ebia Joshua ko twen wo mfimfin ho baby. But Nyankopon osoro ko osoro ho mununkum num na oni Nyankopon edi nkomo for the 40 days and 39 days I would say. And Nyankopon say wo wani enhunu asase so baby a wotie mi hu. Ne mi hu ne say nkrofo no a wo Moses uyi wo mo free Misraim. These are some of the things I say you pick. I had here all throughout Nyankopon say me de basa emu eden na yi mu ye den free Misraim. But at this particular point, this is the first time Nyankopon yi ne ho free. Wo nkrofo no a uyi wo mo de wo mo free Misraim ban Moses ko hwe ne omo ye. Omo aye na ntwie baby na wo mo yesom. Enti wo Moses tie ne yo Nyankopon obo ade no tumfo no ma me kwan Moses ma me nyame kwan na me say wo mu nyina na me mfa wo ene wo mma ne wasefo and start afresh na yenye another big nation. That's right. What do you think God was doing here? You see, you can't na first na me can we na me nya concept no. But fe na me nya concept and say it wasn't something God was going to do actually. He was testing Moses. Senior was testing Abraham. Na onam ni gidie ne na de no so ema no be ya gidifo nyina eja no. He was testing Moses because that conversation is unusual with God. That's right. Because afei de we yi ne ho afrim because nipa wo ye bone a one thing as yesua wo ha ne say ye bone a nyame ontimi ne bone ntenenti no otwe ne ho na ogya wo pema wo na afei wo ko di chimti ho de afei de they are not his people anymore. Moses in Crowford. Number 2, mame kwan na de na Moses na ema nyame kwan ma ne bumfu. Yes. It is a Moses wo mame kwan de a enti nka meme ne wa meme kwasi asamoa de a nka sene Aaron nya the greatest opportunity yedi kan no nka another big opportunity. Nka fe de ye nka Abraham, Isaac, any Jacob Nyankopon biem. If you say lineage no why then where you are mo free ho nka say nka be hwan nyame Moses nyame. And can feel here, I'm going to feel very good. Yes. And can rather and Crofo ya so eden dodo. Finish your mo. By enkai se time na Moses all your first intercession we no na o mehu ni asie. But although he hasn't seen it no, he stood firm to intercede for the people. Rather kai oboshe no. Kai say Abraham, Isaac and Jacob. Wona wo share omo bo. Na if okra bek. Nti no nyame no wonim say Egypt fo no beka. Enti ohwe Moses ehunu say akwa we say onye selfish leadership na me de na ye no say oye selfless leader. That's right. O demand in crowd for enti ne me ka say me ye no kra no me de so no hwe. I'm not going to do it. Nanka Moses intimi stop nyame ne obeye. But yenko ye nim fast forward em renti. Look, Moses no ka kire Nyankopon say hold your peace and say wo mo me nkum obia omo behunu say o de be say yen Moses see from obehu exactly what was happening. I was no mo ben omu sane ba no na Joshua bisa ne say nkrofo na ekodi nkunim wo kon bi mu ana na Moses say we enye ekon jubilation na enye ejaadwo so say omodi nkugo but a celebration of something. But na Moses die onim ne nyame akanti na onim ne woka o see famu no say na Egypt for Patriarchs and Prophets page 534. Ellen White says, "Send na Egypt for celebrity o mabosom no. Sa pepe na no wo mo ye. Mo di akasan to nwuntwa na ntweba no ho hia. Tio Moses aka che nyame se ma obumfu. Ono Moses ni behu ye no. Nyame mra nsem du na ekuta no no. Abufu nti ono de hwe ho. Number 2, owie no ohye ade no. Na o yam ne muhu di gu nsuo mu se munyina monye nom. Ti na nka se wawie mebo a. Enye Moses na se ma nyame nkumom yi. O se hwan na wo Awurade afa.
ena lewifoɔ no dodoɔ no a ɛba anafa ɔsɛ ne munyim nkrante go pole to pole ne ɔsi wɔ ni nyame afa odi we yachi no kill them. I don't know the power omunya ya omutumi overcome these big people. Yes. Nyame na ye ne sa because no nyame bofo di omonim. Ɔsɛ omukum nipa 3000. Yes. Moses osi nyame nkum nipa. Ade na wo ba ya and na kire the difference between human anger and God's anger. It na oto ni din say God's righteous wrath. Onyame abufuo no eye trene onim ba bi oye kopem but Moses abufuo no na any limit because a human anger. Na oye ni nyina wie ye no ana afi Moses no ankasa na koma ye den eto ni yem adofo kakra yesua wo ha ne say onyame bubefu but nyame di se ne bufuo onyame abufuo so ye trene if he say he sits high and knows exactly all the angles mpanifo bube se su chefa yemua enti yan ye de no say ye bufu a do you know the inward intention of the person ye buafu no so ye bufu a do you know why it happened? No, but nyame de ne bufu a he knows from beginning to end. Enunti onyankopon na odi se ne bufu nanso Moses pass the test no e ma nyame abufu ne yeden esankan e ba fam ti mo ma ye hwe ne ye na yanto onyame tutumi so ye hwe e wo mre bebre mu wo mre bibi asie no e ma ye mfa ahopepre enkodi nyame ani se we the opportunity ye de ensam yenu grab on say Aaron grabbed it without looking back but Moses rejected it by looking at the people. Mama yensua sa mienu. Welcome Petrus and Prophets page 324 327 ekopin 327 say kumna ekonyankopon through onyankopon no command Moses man because tanko for no komo so enyo fitin ya no yo ka se mo amwo nyame afa so if you omaya boni god they no even accepting say omaya bibi no mo anu omo into assistant sa kumna ma ngabe ma sa boni na koso ama ga hwa kake na nponko munye no enti nyase nyame timodi omo chance obisa se hwa ne wo nyame afa so if they had repented and come to the side that's it. Unrepentant heart until they had to be executed. And I think that's a say no still start Ottoman so. Yes. Grace cannot be taken for granted. Yes. Great. I think say very simple. Yeah, narrative no. And you say nipa dodro aba be hia na wo say separate say mo amope. But daily our decision you take ye bi Ottoman no buy ko TV wo bi internet Ottoman no basa. It is up to you so because that be meko nyankopon afa ana se meko obonsama afa medam ase yen hwe we na fe yen sorry yen addition no so say ne yemre no etie no enti yen koso na fe yen hwe intercession ankasa no na afi ne touch on nka bosam no yen hwe why Moses said this na yen hwe asene Moses it intercede on behalf of his people with this passage Exodus chapter 32 30 to 32 no yen hwe sene Moses intercede I say, na ade chie no Moses ka kire o man no say mo de moye bone kese na fe mefro makọ Awurade nchen ebia metumi mapata amamo bone no na Moses san kọ Awurade nchen o kan say bone kese na o man yaye o yesika enyame afa na afi se wo de won bone no becha na se ntisa pepamenso efri wo ngoma watwere no mu amen that's it Harry yemfa and sorry so intercession yi asema Moses kan wo dwen ho say yeah we that say nya bismarck you share the elder Hansen kan na the last bit na intercession ni way boni a Israel for no ye no na emu odu pa wonyame anim na the Moses esu ye no na chese utu bone na se every Israel camp ho no na omatimi a movie on na nyankopon de a che oba owie ni na no eno na edisiane che se the Jesus Christ by ya obeye no sana Moses eche se bone amaye no me kosro akọ se nyankopon onfa mo bone nchem so de bechemo a na me yesho so de bechemo nti bibia omo ye ni na osanya gidie wo omo a maka ne se yenko na bone amaye no bibusa nyame a ode bechemo
enti me demand me see so you across the camera that's it say from this narration senia Harry we say obi kwanya nyame befa so de ache on say Moses oba be hu ne akoso no ne hu dwiri ne yie ema nyame emransem du no de hwe wo no later chapters in Deuteronomy Yakupon ekwi nanim say no matter what the situation you cannot break my law. Near me they are breaking the unity say we're breaking the content. Moses pa ho chew e ma nyame de che no. E na Yakupon ka che ne say sign sene abo pono a ete se ne me am sene ye no just the same shape fabra mekiro foforo me pesa wo na obekiro me mransem du ne de I don't want you to write it. O de fabra mesa akiro until Moses say sign could 40 days with the risk say bia besan kura bibibiem but say ne mpanifo aka na sister beautifully sister give me that say pass say o ma me that insight and say na necessary say Ellen White kan no necessary because yen kan ba bia say o san call ye no it happened again no say Moses anya sa de no anko besan aba biem no na nya nantwie ba we na kan nantwie ma me na ye be ye enti now Moses asan akọ afedi ọkọ no wonu ne ọkọ kan no ne ọkọ kan no e won kai bo sem ni kire say Erade say na woni me kan na me mehu ye no na me jeje wo say ade na obu afu ba se say de mahu say na wodi abufuo say bone no na ye bone kese na nso me serew fache na mo say wo mfa ncha second time na wasen aka biem on wa kan first time o Yakupon say me ye wo market say o say there bi me mpene sa wo mfa ncha popa medin now this is where we do the comparison between Moses and Jesus Christ. So Moses is a type of Jesus, and Jesus is the antitype, the original. Eti Moses one can say na me onyame ebeyi obi a oso chen me ewo mumu e de ayeden amamu. And throughout in Moses ni enim say in Exodus Hebrews chapter 11 or say nanka Moses wo opebia say oye ohene nanso opa say one Israel fo behuna mane sen say obed one Pharaoh fiefo ebedi den odebriti awa bi yekọ Philippians chapter 4 or see Yesu ono na oye nyame ni onyame yeden eyepe nanso wa mu no say adinyade bia oto ne ho pan ebegu wa asennua no so empo asennua so wo behuna mane ma yen very good again Moses here and kana ye man of so abeye o man kese o ye intercession eyi ne ho de si ho Yesu Kristo na o ye ne kese dada on de o nyame dada o yi ne ho si ho ye den ebeye mpata e ma ye again ye bone no Yesu Kristo a onye bone no bie no e na de ne ho be si ho se eja fache won na hweme so na ye mmoma se nuam Moses a wanye bone no bie no and the sign course through because anything could have happened to him. That's right. Because say nenya me abufuo ni da so gina so say me mfa nche wo man ka asem na wo be ka kire no nke fata wuo but say ne wo ka kire Esther no wo ewu nkwankwa e bia sa abiri nti na wo be ye pani no Moses like Jesus went up and interceded for the people. All right. Ah, then ho kura ye den e hye mu bie eti adofo no ne am pese me ka twatwo ne say sometimes so enipa bi ye boni bi asafo no bi aboni abamabusua no bibi ewom eya na ye atenenefo wo mo me nsusu nya atenenefo yemfa ye hu nsi ho ensre manipa no aboni ato no is very important because mreni mu ma ye nchechire mu 4 types of prayer na wo prayer of thanksgiving, prayer of supplication, and ye wo prayer of boneka if I say confession, and so the last one a prayer of intercession. But ni nyina mu no all of the first 3 ni nyina dodo na ya na ye ho but intercession de obi o si yensua sa prayer of intercession no that's right ma obi a ohia ye mo a na onyame nam sa so nso ebeye nso kese se na oye Moses no great madam asem say yemre no ayebe they will say the addition actually I say abusafo no addition ye kama addition to so duba ko na ye de abrel no that's ne or say apostasy and intercession actually sign any odima ye hu say the addition eziko next week no ye to so dumienu no ebe bro katonia na say siutrase na bebia ono mema Foster in tradition so my Empire. It
wase nyame tumfo a wayɛ meyɛ no adɔdɔ so ɔboa yɛ hu sɛnea wotie ne sɛnea bɔne emuduro etie ne sɛnea wosifa echi bɔne ne yɛmɔbɔ yɛsua ɛne yɛtiefo boa yɛn ona ma hoden a wetimi de agina etia sɛnea wɛrɛ nyinaa te hu yɛmɔbɔ ɛdom kan yɛn ho ɛhyɛn ma asɛ ɔbaa yɛ anyera ɛda wase so etie mpaebɔ wɔ Yesu din mu amen Amen.